Kading kebelah kelang bha kala bamdo ikikar khanash nakali kebadan hajan ulom serbe ne halendet jong kashani mandir kebadan hatem bijoy shillong. Kat kum ki kubor belayo ulum letho bagane kejing plo kelas sedang hakupor kum bakat arsteng nedang step pengap. Bat ki pulit penlip ding kila let marmar singane kejaka bantem me keding kebelah kelang bha bat kila syempor hadok sau kentatam bantem kene keding. Wat la ke belah pendon kam hadok kadwe teli ki kali pelip ding. Kat kum ki kubor le tho ru bekladon hatsan teli ki karkhanash nakali kebelah syabam do akan gading kebelah kelang bha ki pulit menta kedang penlong ki kejing tokit banlap ke dau tenrai halor kini kejing plo la kadai na kejing thot jok boarding elektrik ne na ki waipat ki dau